Inkuru dukesha inyarwanda.com iragira iti buri kantu yatawe muri yo. Umunyarwenya wifatanya n'ubuhanzi Mwitende Abdul Karim wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga nka Buri Kantu yatawe muri yombi nyuma yo gufungirana iwe mu nzu abakobwa bari bamusuye. Amakuru yamenyekanye ku mugoroba kuri uwa mbere ni uko yatawe muri yombi nyuma yo gufungirana mu nzu abakobwa bari bamusuye akababuza uburyo bwo gutaha. Buri Kantu ngo yasabye umwe mu bakobwa bari bamusuye kumusanga mu cyumba bakaganira uburyo bwo kumufasha, hanyuma umukobwa arabyanga. Buri Kantu yahise arakara afata icyemezo cyo kubafungirana mu nzu, abasaba ko kugira ngo basohoke babanza kumwishyura amafaranga yari yabatanzeho yaba ay'itike n'aya fanta. Nyuma yo kwanga gufungura imiryango ngo abakobwa batahe, batabaje polisi irabafungurira, hanyuma Buri Kantu we atabwa muri yombi. Icyaha Buri Kantu akurikiranyweho gihanwa n'ingingo y'151 itegeko nomero 68 akarongo 2018 yo kuwa 30 Kanama 2018 iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange.